U oblasti hemije i nemetala još uvijek nije potpisan kolektivni ugovor. Sindikalni predstavnici radnika najavljuju da neće dozvoliti da se njihova prava umanje. Borit ćemo se svim sredstvima i podršku smo dobili iz Ženeve da dostignuta prava se ispoštuju i da potpišemo granski kolektivni ugovor. Zbog ekonomskih pokazatelja gdje ne možemo granski, mi smo spremni potpisivati pojedinačni kolektivni ugovor. Zamjenik generalnog sekretara Međunarodnog sindikata Industrial Globe Uniona, Kemal Oskan, ističe da Međunarodni monetarni fond traži da se poštuju radnička prava. Naglašava da vlasti moraju djelovati u tom pravcu. Unatoč ovom političkom okruženju, odnosno zbog njega, imam osjećaj da je saznanja da neke kompanije odbijaju potpisati granski kolektivni ugovor, odnosno kolektivni ugovor na razini kompanije, a to nije u skladu sa globalnim ni sa europskim sindikalnim pokretom, posebno u kemijskom sektoru kemije, koji ima u Europi ima jako dugu tradiciju kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga. I mislim da bi trebalo se držati te europske tradicije. Ukoliko se napredak u oblasti pregovaranja oko granskih kolektivnih ugovora i zaštite radnika u realnom sektoru ne dogodi uskoro, Evropska unija i Međunarodni monetarni fond će morati reagovati. Poruka je predstavnika Međunarodnog sindikata Industrial Globe Uniona.